بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أحبتي في الله أحييكم بتحية المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بانجي إذن الإيمانة أمهرون مجيشا بسيسكريكو نمويا محمد صلى الله عليه وسلم ونابا مرغرغي نابا صحابة نابا زاكوري كرا إنزيري كزاكزاكم وسيمهروك وفاندي مغبا إسلام دهوري كوكيزيرا الله سبحانه وتعالى ndabagira inama yo kurushaho gutinya Allah subhanahu wa ta'ala kubera ko gutinya Imana niwe musaruro uruta ibindi byose fataqwallahi ala nasab wa afdal muktasab. Umuyisilamu akwiriye kuba proud y'icyaricyo. Umuyisilamu ntabwo akwiriye kuba aterwa ipfunwe no kuba umuyisilamu. Alhamdulillah alladhi hadana lilislam, bityo agashimira Imana yamuhaye inema yo kuyoboka iri dini rya Islam. Mu byukuri Allah subhanahu wa ta'ala ayobora idini w'Islam uwashaka. Kuba Imana yarakugiriye impuhwe ukaziyambura byaba biteye agahinda. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yashatse kuyobora se wabo Aba Talib, ntibyamukundira. Imana iramubwira ati innaka la tahdi man ahbabta, mu byukuri we ntabwo uyobora uwo wihitiyemo, uwo ukunda, walakin Allah yahdi man yasha, ahubwo Allah subhanahu wa ta'ala ayobora uwo ashaka. None Allah subhanahu wa ta'ala yaguhitiyemo inzira y'Uwisilamu, wahadaka Allahu ila hadha ad-din al-qawim, akuyoborera idini ritunganye. Thumma tatazaza, hanyuma utangiye gucika intege, utangiye kugenda biguru ntege, utangiye guseta ibirenge. Iri dini niryo dini ryonyine gusa Imana yahisemo, andi madini yose Imana yarayafungiye. Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Al-yawm, uyu munsi, akmaltu lakum ad-dina, mbujurije idini ryanyu, wa atmamtu alaykum ni'mati, mbuzuriza inema zanjye, wa raditu lakum al-islam dina, mbahitiramo ko Islamu ari ryo dini ryonyine gusa ryemewe imbere yanjye. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dina, uzashaka inzira itari Uwisilamu, uzashaka irindi dini ritari Islam, falan yuqbala minhu, ntabwo iryo dini Imana izaryemera, ntabwo izarimwemerera. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin, kandi ku munsi w'imperuka azaba ari mu banyagihombo. None wowe wamaze kuba Umuyisilamu, uratinya gutorera salama bagenzi bawe, uragira ipfunwe ryo kugaragaza Uwisilamu, kandi Imana yarohereje iri dini ikarihisha intumwa ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yudhhirahu ala ad-dini kulli, kugira ngo riganze walau karihal kafirun, nubwo byababaza abakafiri, walau karihal mushrikun, nubwo ababangikanya Imana babyanga, nubwo ababangikanya Imana bakanga idini y'Uwisilamu, nubwo abahakanyi bahakana Islam, Imana yahitiyemo intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam ko Islam ari ryo dini. Idha an'amaka Allahu bil Islam, nimba Imana yaraguhaye inema y'Uwisilamu, fa anta muslim, uri Umuyisilamu, ngaho gira igihagararo mu dini ryawe. Qul amantu billahi thumma istaqim, uvuga uti nemeye Allah, nurangiza ugire igihagararo. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din, nta kindi mwategetswe uretse kwereza Allah amasengesho. Illa liya'budullaha mukhlisina, kwereza Allah amasengesho, mukhlisina lahu ad-din, mumutunganyiriza idini. Lahu ad-din, idini ni rya Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlisina lahu, bityo Umuyisilamu kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Niba warabaye Umuyisilamu kubera Allah, atari umukobwa runaka wakurikiye, atari amafaranga runaka wakurikiye, atari amahirwe yandi ushaka, ukaba warabaye Umuyisilamu kubera Allah, istaqim, hagarara kuri uko kwemera kwawe. Wala takhjal, ntuterwe ipfunwe no kubura Umuyisilamu. Wasatanjahi insha Allah, uzagira iherezo ryiza ku bubasha bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa anta mubarakun ma dumta anta fil islami qa'imun, igihe uhagaze ku Islamu bwawe,
innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, babandi bavuze ngo Imana yacu ni Allah barangiza bakagira igihagararo kuri ibyo bakabihagararaho, tatanazzalu alayhimul malaika, iyo igihe cyawo cyo gupfa cyegereje abamarayika baraza bakababwira ati alla takhafu wala tahzanu, ntugire ubwoba kandi ntugire n'agahinda, nahnu awliyaukum fil hayati dunya, twari inshuti zawe mu buzima bw'isi. Alhamdulillahi ala al-islam, Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa ikuzo kubwo kuba yarangiza umuyisilamu. uhagaze ute ku dini ryawe? Nas'alullah subhanahu wa ta'ala yuthabbitana bil qawli thabiti fil hayati dunya, dusabe Allah subhanahu wa ta'ala kudushikamisha ku ijambo ry'ukuri muri ubuzima bwa hano kuri iyi si wa fil akhirah, no ku munsi wacu wa nyuma Allah subhanahu wa ta'ala azaduhe kuba muri babandi bazabasha kuvuga shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, guhamya ko nta yindi Imana ikwiye gusengwa uretse Allah, Muhammad akaba intumwa yayo. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala kuduha iherezo ryiza, aduhe kuzabasha gusubiza ibibazo byo mumva no kuzanyura kuri sirat. Allahumma amin. Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinika, manu hindura imitima, thabbit qalbi ala dinika, mpagushikama ku dini ryawe, umutima wanjye kudatezuka ku dini ryawe. Allahumma habbib ilayna al-iman, imitima yacu kuryoherwa na iman, wazayyinuhu fi qulubina, takisha uislamu imitima yacu, takisha kwemera imitima yacu, imitima yacu itakishe iman. Wakarrihi ilayna al-kufra wal-fusuqa, utwangire kuguhakana, utwangire gukora ibyaha, wal-isyanu, turinde kuba mu bakwigomekaho. Allahumma tawaffana muslimin, mana duhe kuzava muri ubuzima bw'isi turi abayisilamu, wa ahina muslihin, uzatuzure turi mu bakiranutse, wa alhiqna bis-salihin, kandi uzatuzurane n'abakiranutse kuri wowe Imana, washuhada awan nabiyyin, uzatuzurane hamwe n'intumwa zawe n'abashuhada. Allahumma inna na'udhu bika minal kufri, mana turagusaba ko waturinda ubuhakanyi, wa na'udhu bika minal faqri, tunagusaba yuko waturinda ubutindi n'ubukene, wa na'udhu bika min adhabil qabr, tunagusaba yuko waturinda Mana nyagasani ushobora byose bihano byo mumva. Allahumma inna na'udhu bika min al-hami wal hazan, wa na'udhu bika min al-bughl wal jubn, wa na'udhu bika min dala'i ad-dayn wa ghalabati ar-rijal. Allahumma ajnubna wa baniya an na'budu al-asnam. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna hudata muhtadin. Allahumma waffiqna bil khair. Allahumma anta Allah la ilaha illa anta subhanaka إنا كنا الظالمين. اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.